Buri mwaka handura abantu 3200 ikica 2600. Ishusho yuko sida ihagaze mu Rwanda. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima kiragaragaza ko buri mwaka mu Rwanda abantu 3200 bandura virusi itera sida, mu gihe abagera ku 2600 bahitanwa nayo. RBC igaragaza ko urubyiruko ruri mu bari kuyandura cyane, byagera mu bagabo baryamana nabo bafite ibitsina biteye kimwe ndetse n'abakora uburaya igasya itanzitse. Sida yagaragaye mu Rwanda bwa mbere mu 1983, itangira gukwirakwira cyane mu 1986, aho nko hagati y'1988 n'1996 aribwo yanduwe n'abantu benshi. Kuri iki cyorezo ntikirabonerwa umuti cyangwa urukingo uretse imiti igabanya ubukana. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kwirinda virusi itera sida muri RBC, Dr. Ikuzo Bazire, avuga ko kuri ubu mu Rwanda habarurwa abantu 230 bafite virusi itera sida, mu gihe abayandura ari 3200 buri mwaka. Ati iyo turebye abahitanwa nayo turagereranya tugasanga ari abantu 2600 buri mwaka, kandi mu baturage bari hagati y'imyaka 15 na 49 mu Rwanda 2.7% bafite virusi itera sida. Dr. Ikuzo akomeza avuga ko iyo barebye abana bari hagati y'imyaka 0 kugera kuri 14 bafite virusi itera sida, 80% muri bo ari bo bafata imiti. Ibyiciro by'abakora uburaya n'abaryamana nabo bafite ibitsina biteye kimwe biri mu bigaragaramo abantu benshi, aho RBC ivuga ko kuri ubu iri gushyira imbaraga muri ibi byiciro kugira ngo buri wese amenye uko ahagaze nyuma yo kubona ko ababibarizwamo bageramiwe. Dr. Ikuzo Bazire avuga ko kuri ubu basigaye bafata ibipimo ku bantu batandukanye, ariko mu mujyi wa Kigali no mu Burasirazuba ngo niho hagaragara abantu benshi bandura virusi itera sida. Avuga ko hashize imyaka myinshi ibi bice biza imbere mu kugaragaramo abantu benshi bandura. Mu ntara y'Iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali kandi ngo niho hagaragara ubwandu bushya bwinshi ugereranyije n'ibindi bice by'igihugu. Ati kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 29 usanga rwa rubyiruko ari rwo rwandura cyane, umubare munini n'abakobwa. Iyo tugeze mu bantu bakuru, abagabo bahita batangira kuba benshi bafite virusi itera sida kurusha abagore. Ibyo bivuze ko abagabo ari bo banduza abakobwa bato. Abakobwa bari hagati y'imyaka 10 kugeza kuri 24 bagiye bapimwa bagasanganwa virusi itera sida, abenshi bagiye banasanganwa izindi ndwara. Nko mu ntara y'Iburasirazuba 1.7% basanzwe bafite virusi itera sida, muri abo 27% basanga bafite izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kugeza ubu urubyiruko ni rwo rutipimisha virusi itera sida cyane, kuko nko mu ntara y'Amajyaruguru abazi uko bahagaze ni 30%. Ari nayo mpamvu buri wese asabwa kwipimisha kenshi gashoboka nk'uko inzego z'ubuzima zibivuga. Dr. Ikuzo Bazire avuga ko hakiri icyuho mu bakiri bato badafata imiti neza. Imibare igaragaza ko 63% by'abafata imiti ya virusi itera sida ari abagore, mu gihe abagabo ari 37%.